باجار دیروکیل باکور کردستان بدلیس جا آوایی و سازیان که به پلان سازی هاتنه چه کرن هاتیه پاکش کرن لینشتجین که جوان دوره هاتنه درخستن داخواز دکن که جبوانجی چاره سری بین پیدا کرن. سیاست مدار کرد مدنی آفجیل که 67 سالیه و تقریبا همو تمنه خول وی باجاری درباز کریه بالای دکشینه که سازمانیه که به سروبر لسرگلی بیت دیسه هبو و گلک بر هموشون وارن دیروکی فتسی بون. لوماجی نوشن کرن گرینگه لیدوی والاتی جی نهات نماغدور کرن. اما تشتکی گلک باش بود چونکه بیتلیس باجارکی دیروکیه. اف تشتی اف بینامینای پریکو هنه همی دیروکی بود نتخویانا جوان میماریا نخوش ویگا بیتلیس ایدی فرایه او میماریا کون ایدیروکی درکت میدانی و تشتی کو آنگورا پروژه مجول دبن دبیجن دی اوجی اصلاح ببن دی هات دی بینه چکرن دی رستوراسیونه کی دی بکوهی کو وصابه yani karaktera bitlisi ye tarihi şahsiyet aviye diroki de derke ve holi. Walatiyên kul cî hatine rûxandin kar dikirin jî dînin ziman ku ew jî nûjenkirine erênî dibînin lê gelek dikandar û nişteciyên Bedlîsê jî ji ber alternatîv ji bo wan nehatiye pêşkêşkirin mexdûr bûne û gelek welatî jî koçî bajarên din kirine. Eshed Agaslan jî yek ji wan dikandara ku mexdûr bûye û balê dikşîne ku ew jî projeyên ku bajêr xweştir bikin girîng dibînin. Lê divê çareyekî jî ji kesên mexdûr ra jî bê peyda kirin. Mağdur kirin. Mağduriyetiya me wane yani lûê ku em 24 sal mane lûê. Ji me re gotin ku em watê la xirab kin em dê we mağdur nakin. Em dê cî bidine we paşînê xira kirin. Gava bû tu tiştekî nedana me ji wê derxistin. Em hana hemî mağdurun yani. Tu yardımek nedana me ji wê derxistin. Em mağdurun wa. Endezyarên avayîsazî û înşaatê jî radgînin ku divê nûjenkirin li gor pîvanên parastina dîrokî û xwezayê bênkirin û kes û karên ku hatine mexdûrkirin ra jî bişkirîbên dayîn. Sidik Eren, Kurdistan 24, Bedlîs.